Ovo je obrnuta gibanica koju ćete odmah poželjeti jesti i praviti. A zašto obrnuta? Pa zato što ju nakon pečenja okrenete naopačke i ona se tako hladi. Mene je okusom oduševila, zato si spremite recept i pravite ju što prije. Pomiješamo jaja, kiselo mlijeko, sir i ulje. Posolimo, dodamo brašno i sodu bikarbonu, a kore narežemo na trakice. Svaku koru odvojite. Uzimajte dio po dio kora i umačite u smjesu te stavljajte u pleh za pečenje. Bitno je da pleh ne podmazujete s uljem jer kada gibanicu budemo okretali onda bi vam ona mogla ispasti. Gibanicu pečemo na 200 stupnjeva 45 minuta, a ako vidite da vam zagara, pred kraj pečenja ju prekrite folijom. Odmah pečenu gibanicu okrenite naopačke na 4 šalice i pustite da se ona hladi kojih sat vremena. Ovo je nešto najfinije što ćete ikad probati.